tuichunkuna na nkimenya ndi chairman wa agriculture kuina mantu ya maingi arayombikia kwithira etethia mwano Meru. Ithatu can recall this program to me recall as an assembly na to amend nyamwirere ira to anenkanirite ayo athi ku call off nonto tutumbi kuendelea kuona misuse embecha cha mwingi na tutuya u tuiringaringa mpe ndugire na imbuga au antu bara athuku in the society ti baraba kuia baraba kurana antu bara athuku in the society ibabega baraba ki ankiripotera Weru TV betamuthuri murioki Onda tungeria Meru betite na mbere guchunkuna no kinyotindikana kienda kuona mirani kweberio kiri gikundi kienda wache mbogita na kanda bawite bagete na mbere kuwa mirani mbogita mwankarira watho buge konindi bakukeberia kiumara kimbogita mukarigite wa mbondi Dr. Stephen Mairori augite bagete na mbere kure kinyandu kimbithini ba yothe guchia baniano otumiri ba mirani omtuni omona nchobi na mbogita inge Anthony Kadenya na ripoti. Kagita kale abunge hamwe na tongore bangi ba kaunti ya Meru hilo seneto akaunti eno Kaduri Moronge badite na mbele gusire ntaira kirithi na nene ya mera kwithiro limwe ya ndawa ja kulebia nkia manene akolwa ndawa ino jambogita tayona kada nidite na mbele kwinyirie tetika kolwa na kimera giki mpaka lila watho bogatika kugweta imo ja chemical takathi na kathino ile jige kimera giki tandawa jambogita Mira is scientifically proven to contain among other substances called cathin and cathinone. Now, cathin and cathinone are substances that are listed as psychotropic substances in the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Control Act of 1994. Now, that law provides that whatever substance contains cathin and cathinone, which are listed as psychotropic substances, are defined by that law as drugs. And Mira have scientifically proven to contain these two substances listed as drugs under the 1994 law. Therefore, to that effect, Mira is legally classified by the 1994 law as a drug to the extent that they contain cathin and cathinone. Kulingana nkiamena na kada ndoa yaona Mira ikathi na mbele utabulaba kulwa ndawa ingi jambogita ile mwana nsobi ilaba kuganithite na mbele kuthukange miturire ya IMAANA na kada kiuga milungamia na siasa na tongore bangi banene thirikali-ini itiba makia indi kilaba kathithia ni gutigira ni bakwila Kenya umambo wa intobilia bikuthukange mili yao. For us, we are a professional group. So we give the advice based on law and based on the research that has been done. And so our role as NACADA is to tell Kenyans the truth. And so the other parts are for political consideration that is above us. We leave that to them. But we will always tell Kenyans what we know is true and what is harmful and contained in the law as well. We will tell Kenyans the truth. The country is confronted with a serious and growing problem of alcohol and drug abuse with overwhelming effects on the socio-economic development of the people. 2, the havoc caused by drug abuse is borne by families who have witnessed the deterioration of their loved ones into addiction and consequently suffered unemployment, drug-related illnesses, family breakages, and reduced income. As Muslims, we know that we are also having a lot of problems in terms of broken families that are coming from Mira. This is one of the issues that are seriously affecting us as Muslims, and we have also decided that we are going to look into ways of how we can work with our brothers who are lost, who are addicted. Mweno gu kagita kankiamene na kada ni gwatanirite na tongora ba makanitha kienda kulwana ndawa jambogita amona utetheria ntubara batukite nkombo kirinda wa ino. I just want to confirm that what our chair has read today, we religious leaders have agreed to work hand in hand with NACADA to ensure that this menace of drug abuse is combated. We have a great concern over our young people who are addicted in drugs and alcohol,
And because they are our brothers and sisters, we would like to offer a hand in bringing them back to the fold, to bring them back home, and we will do all what it takes to bring them back. What we've decided is that we're going to work together. We are looking at these people as people who need help. As religious people, of course, our mission is to mission and also minister as well as assist anyone who needs help. And these people, these are our brothers who needs help. Together with Nakada, we are going to work together to see how we can help them. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Antone, Rangi wa Kathenya. Tukuinka nyuma ya nyumba cha Nteto kumurekaro no Nelson Kioneki urangi nane ndi dirite kire mawani kumutana ntukweru area karich bitare amon achibitare chogoria amana tongire bagi siasa bachamaniti agenda gutanidia mwana onende narikiti gutana na kinyagwa kiro nyombani antopoindi buboya Martin Mugambi na ripoti. Koimochie kwa mwekuru antigua purity kawira ntore ya kia matumbari tia kene wandia mitheru kirigi chigombunge kia maraham. Kujurite gikeno mwanu wake Nelson Kioneki onete mtu akumuoja kumutana na nkinya kumwakira chibitari ya chogoria eriraini ya mbere gutigira mwana oyua gutanwa na guchoka muchiari mugima. Ni kijana ambaye alikuwa nafaa kutahiriwa kama mwaka moja ama mbili iliyopita, lakini kwa sababu ya hali ya nyumbani kutokuwa na mapato ya kutosha hakuweza kupata kutahiriwa kwa muda huo. Kwa hivyo hospitali ya Chogoria tukaweza kuwapata na tukakubaliwa kukua na yeye. Kwa hivyo siku ya leo tumefurahia sana kama hospitali ya Chogoria kumwachilia arudi kule nyumbani. Ikundi mwanya kiriogo kia Ambassadors of Hope na nkinyanto kiumbe kwirutaniria gutigira mwana Kioneki gwakirwa kanyomba na kuona bantu agukara ntugo inka inyume ya muchi uyu kuoneka bakirombo tethio. So we are very, very happy for your for the way you have given the resources that we needed to make the day as it is today. May God bless all of you. Yatho nigikikira ujura tongoria ndo ari ogo mutetheria wa muninu wa gavana Wilson Nyagamu Israeli. Deputy Governor Musiraeli. Mbere buru ambirireja ndibo na bondete muno. Na le adirukaga muno guku. Kwene ngurigana tware are kini. Akabura kwa ni kunira ku. Tebuno na akibura. Kunira una gukinya. Teguona una bwa una alakate ya na liwe yako ntu wagutedia mbuge bolango na kuga muno atongoli bato duletwe taruto kuja gutedia Kioneki ukona Kioneki atatedio wega ukanagwa wongere tisa sawa tiga guchali njuntu warurwa uko gitate kanosu wonge antu bani ndene baingi muno nturani kanosu wonge nagwa gitate kuthongamia manto mubunge Karekembio kigo kurukira mutetheria wake Timothy Kinegeni baranenkanira wira nebo gutwika Kioneki akathomithwa politikiniki kiugo gutwika Kioneki woyo ari agutachukuru nontu bwa mathina mama. Sisi tuko nyuma yake tuyo gutethereria na kila kionde gikendeka na mwana ogutethina akare kairi nonganu akarema na bukeja kuona gikiuma nontu ninkwegujaga menya ni mujia na no aria mtwera gwa no butwire ni abukure bukira idanaga cukuru jia kuruda courses jingi ni nyingi muno bwenda aria akulala tuko pale kaka mama bau bangi bakugitatia. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Maraham bitagwa Martin Mugambi. Rongino kariya gembe centro botanete na njeri mwana atongire bagi siasa ne bode tianto komba ya rutano bakinendero eno ritani kenda kwagirithia mitugo nkroki achiari de bode to kumenyera na bao bare bakwidira bakidolonka mitaene kaitene ka karotha kenda bachoka chukuru boya mwaka twithite bare ite yakagita ka kongwera mpumiche mwaka yoke mwitonende omwakirio kia KCP Dennis Mugendi na Chikinya.
kigatho gya kuthuna nyama na gukabanka ukiria Melvin Mutembe Kabaya muritwa uria atongerete kigerio gya KCP igicone kya ubunge ikia Igembe Central kuma cukuru ni Aramano Primary Kangeta kiatho atongitwe ni aciari bawe mwingi ona kinya atongeria mwanya mwanya nyuma ya gutura kuma Ntanone ari nchamba ya umbani. Wera murungu iboya nonto kinyaboke wakiana my son Melvin naombere kwa tenda Alamano Primary na nuora ari the best candidate nkuibo shokiria murungu nkatho nkiwa ukumye bobo ondete bo aciari te nyabo mwana ende ukumye bone bo murungu orore oro orokaritie mwana wa kinyara kinyite na orokendeleo mukaria miakera yonde wite mwana ndamu atura ndeye nkuibo shokire murungu nkatho nkira aciari kabendeana na nkirukia yonde basiomie kuritairana sandaka na kuromba nonto maromba with prayer everything is possible na mbimize kinya aciari nabo ba arume na ekurubo bendane nonto kinyarira aciari bendene kinya mwana nethaira sharp kimathomo ria mwana ona aciari bendene na bakiwira na irua nethaira ena moral uturone. Nilizoa alama 409. Shule yangu ambayo ningetaka kuenda ni Mangu High School na my dream ni kukua a pilot. Na mwana wa Ithatu na nyashi alibaone anto very faithful na one thing rire parents by na unity of purpose bagwatanirite mwana atisafa what is called psychological torture. Therefore, without a peace of mind, na mwana concentrate, na mwana magitira mengi ana bathoma kulingana kile aciari. Tia kwera mwana ugatiga giki ukathithia giki. Thithia mwana kwimitate no ndo akathithia example ro thithagia. Biti nayo yarire matuya taigua mabisa baukaria kinyabo ibaeje ne mataro jao ikiriana na aciari igiteneriri. Onto bakobea ni bamenye ume imotwe mushiene ni sukuru. Tuko nje na tuko na wewe. Kutahiri si kumaanisha ati masaa yako ya kuingia kwa boma imebadilika. Na upande ya wazazi, just ask yourself, imefika saa 2 usiku, umepakulia watoto wale wengine, ama umejipakulia chakula wewe umekula umeshiba, umeingia kwa blanketi. Na mtoto yako ambayo ni wa miaka 7, 6, 8, hujamuona kwa nyumba, ati na utalala na umorote na upate usingizi na hujui huyo mtoto wako wapi. Tafadhali, vile my deputy amesema, majukumu yetu kama wazazi tuirudishe vile inahitajika. Katumenyere ana beto oraria beba inge baua tumenyere ana nonto ana bakare akumenyero ibaura especially holidays na okaloelia especially ke arebeto baba inge bona ana kana sana mwe ana na yokenda nara nonto December itu abarukirie muno mwana akinyathe mwathe yele ate mucie na we muciari utikuri nare so katumenyere both girls and boys kenda tukurie generation yetu thomo kirikine na kibateretwe ikurumirirwa na kile turete u tafadhali ndiromba aciari tuwekira ana beto pressure kuna expectation yo leteres ana bawata kiyo maybe no letere mana thatu manana agia saiti maybe mwana ore ukinyana obokinya tafadhali tuwekira na beto pressure ibete waba akinyire no monelie still no akinye stage rengi aciari nko boromba itu ana beto abamenyerwe baiku kithomo ne boya omwana maxira arare acio omuciari na make sure at least akuona awikia mwanoke anto fulani kenda umba kuthoma ana babo bano ni bibareli abo Dennis Mugendi, Weru TV, Kangeta wandini ya Kangeta, Igembe Central, County ya Meru. Na nyuma ya Edward Kinoti kuthurwa ya mwerekeri wa Capital Sacco kire ithurano bio gorona kathete memba basakuni onto bakubwiri ithurano bio bya omwana Weru Kinoti ugite ari tayari kuritira Sacco ngwe na onto bonde kenda kumyokeria kinyankuluki umwa memba bawe kere ugite na weti Kinoti akethira kiruta ngwe pura kwa girete mutuki kare na chikinya
Nyuma ya kithurano kia mwerekeri wa Capital Sacco sub-county ya Bogete Iguru endu andiki noti wijikene muno tambui na rathurwo ni amemba ba Sacco iji ta mwerekeri Weru uria akiaria naruo na nite ikeno kiawe na nkatho nyingi kiria kari ni kumuthura antu bonthe baba tuthurire barari ithurano ne biegoro bwaga jonto bwa guchumiria na kundura ndi director mweru wa Capital Sacco zino biegoro birathongi na bitai na manto ya maingi Koroki Mbui ariuga wakaritanĩria ngũgi na antũ bonthe kinyora barathimanaga nawe kathari na kinya bara batamũgwataga mbaru kenda gũtigĩra Sacco ĩjĩ gũkĩra na gũkinya makinya mbere ya Sacco ingĩ ũrĩa tũracinda nawe director ũrĩa ũtwĩre ku tukuga kinya na itete ngũgi njega igitara rĩothe ararĩ ku na bando no tukumwenda jonto tena india singi araracho ila chiombo tedia Capital Sacco ko tukuga kinyangwa eje tukale methene twaranirie ante thagia na india simo undi mweru ki mantu ja Sacco lakini eja twakala methene twaranirie na india sira ketho na chiawe ampe tushie kenda tumboteria ntu betu ba Capital Sacco na kenda Capital Sacco betu mbokura Nyumba guta na mbere bwega. Barabara onde baturingirite kura, barabara ri upinzani na barabara basa india kwa. Tinde tugwatanire kenda tumboteria Capital Sacco. Ndu adu titango ge Capital Sacco. Turi antu bagwatukene kana bathukene. Antu baibia tubonde na bonde shareholders ba Capital. Na tukwenda bagwatene baramo bonde kenda tumbogwitithia Capital Sacco na mbere atumba kuchumia kuleta changes ili bati si ya Capital Sacco kenda chumba kwenda tumba kudoa tuichindana na Capital Sacco singi ila chumba ku ile si Kenya mudiene kiri umwa memba wa Sacco iji ariugari na werigiro na mwerekeri Mweru ura ni Mbui akabatethia na gakaria memba ba Bogete bwega na twina witikio na wirigiro bunene nontu ni mturikio ngugine no menyagira mbeca wega ati Sacco yetu ikauma riri ikuria ite angi ati agatonya kiri timu yu ya Capital Sacco nikenda bagatukurithia kuma au witia wangi na tumbe kwithirwa turi a competitive Sacco kiri Kenya ira turi nayo twina wirigiro na tugwitikia Mbui agatukinya au turendaga Sacco yetu ikinya kuma Bogete gicigo mbunge kia Southiment inki reporter Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Thirikari ya kaunti ya Embu niritanite mabisa igana ria 50 bara baketha batithira kekeo thurania bogoti bilioni 1 o mwaka ndeni ya kaunti wa keri kiri kiatho kio kirongo bia kuma mabisa bane yanite mukana kiri bara baketha bakiwatekana na ngumania kana utumiri bancho bibare ngogine ritamwanika mushiri na utondeto ikinya. Thirikari ya kaunti ya Embu ni andikite wira maabitha a watho na akungania ugoti igana ria 50. Maabitha aya magatethia thirikari ino kungania ugoti makiria bilioni 1 wa mwaka bia iria igatethia gutwarithia na mbere mirandi ngurani ya uthii wa na mbere thiini wa kaunti ya Embu. Gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire akiaria mamburari ma gukungwira kwambiriria wira kwao ni uramatara kurutithania wira na buri biashara onthe a kaunti ya Embu gutari kumaruma wana kana kumathukangiria biashara ciao. Embu County Government tumekuwa tunasema tunaweza okota revenue ya up to 900 million per year. Hatujawahi pita $500 million, hatujawahi pita 500 million. Nilipoingia nilikuta tulikuwa tume raise only 350 million. Mwaka uliopita we managed to go up to 679 million. Hii mwaka lazima tufike 1 billion Kenya shillings. Hiyo itafanyika mkifanya kazi nzuri.
wa uguo ngavana Mbarire ni uramava mukana niguo metheme na ciiko cia ungumania akiuga aria makagwatwa ko magakorwa makirugamwa wira. Ukipatikana unachukua hongo, ukipatikana una support watu wale wanaharibu mambo yetu, utaenda nyumbani. Na nasema hivi, wazazi wenu wakiwa hapa, wale wamefika, ndio msikuje kunitafuta wakati umeshikwa. This is disciplined force. Hatutakubali any form of corruption from yourselves. Guku akimataraka gukorwa magicaria utethio kuri arata na nene ao riria rionthe magwatwo ni mitangiko ya meciria ithenya riria kwiyananga na ndawa cia kulevya. We will not accept alcoholism. Na kama unaenda through any pressure ama stress, because hii kazi yenu is highly stressful, we are going to work very closely with the director. We have a mental health program. We will give counseling. Ukisikia umefika mwisho, we are here to support you to make sure that you have counseling. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Right on, angina kunata kampuni yo kinyaniria Safaricom nirugurete matinda ya chapa nimba Rutero Eastern rurane ndiru ina kaunti nyanya barabagache bachinda matinda ya Rutero anda Kanari bakida bakiwa tairangiri mana ya ilia 50 na namba ile akethira kiwa tairangiriana ya 50 akiaria Augustin Muthomi urorungamirite Safaricom Rutero mero ugete ninjira moya ukiria yuthi matinda ya chapa dimba ya kethira icethero kinine kekino rutariki 9 na 10 Disemba mwakene yo mutugikare na kuligiria twethithia kintu kiwitwa chapadimba flag off emwe kuma tuko 10 kumerware tukaethira twina muchethe chapadimba regional finals kiri region yetu ya Eastern region ina county imwe county nyanya. Migambo ya Augustin Muthomi urorungamirite kampuni ya Safaricom Majamiru arana arwa taunini ya Mutindo abarugurite mubango yo chapandiba jurajure na mushetho jo mubira jo maguru kiri Eastern region na kiuga timu irega shinda ikaigwatira kiawa ya chiringi 750 kiri timu ya Ndakana yare na timu ejire ikaigwatira kiawa ya chiringi 750 o timu wa mwena ye wa bingi Kabo. Ache di baraba kaedra the best team ere ya ngiri 250 both ke category boys na category girls na runners up kana baraba kaedra ba number 2 bakara ngiri 150 each na zawadi inge tukaedra tukaya the most valued player MVP number 2 top scorer na the best goalkeeper tukaedra tuba yake wake ngiri 30 na smartphone omuntu akaona smartphone yewewe Kuruki Muthomi aruga eje nenjire ya kampuni ya Safaricom gukiria mbeu mbithi niye wabia wakiuga balabaga ashinda bageta guchetha kiri national na nyumene bageta nthiguro yome guchetha nao na bangi bakethira bagikwa skuru yote na obundi no kampuni oeje tukwira youth by embrace sports katukwenda ku encourage wana youth betura kubona talent ya uchethi kana mubira endelee ku engage through chapadimba na tukaethira twina ligi ikaendelea tika kuendeka thira uthai kwa baraba kaombo chinda itu selected already tukwethira twina selection ya chethi kuma sub county all the way from sub county weta county inter county mwanka weta national na tuma national tuterekeria ntobo au bama baita mwanka Spain baita baina football club cha Spain bamba ba place nyake football clubs na kuringa na talent ya mtu na bamba bombe nyotiwa na bado Safaricom ni kwethira iki ya chethi ba kinya twanya to bathomithia through the Safaricom Foundation bakarerwa college tuition kana education in ke Rutere ne Rotivet ni mushetho juraju erigeri guchetho antariki 9 na 10 mweri twitite ara Muthomi arombete akariba Meru na baome ya Meru gushumire na kweja kuba imberia we yoto join tariki 9 na tariki 10 ke muchetho yoyo ketha yoiki Kinoru Stadium
tukethira twina michezo na entertainment nyingi mno na mawaya maingi mno kuma kampuni ya Safaricom. Kuma taunine ya Mutindo agicigo mbunge kia North nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Right, na nikumero nende tukutha twigera gatanta kindeto chetu na nkatho na chino ntuba kwithira watanite na batu mwakiro tomba kwithira twikinyana kinya kibara bomde bombo tetheria kikumbithia tetu nende nkatho nanchine ndine anduraku akalono nakalono kati kongi endero Fred etawa Kenneth Kiambarua chukuru athomaira ntiwa niriko endu nende ikwari nyako nerimba etawa Kiambarua ntumithi no umire arietwa ndio ari muteremko munene muno na actually kure thinya kwina mekwari thina Kiambarua ibamenyereti witha mbaru ende kuyachiwa abakethira baichoka tukwe mwe principal etawe kapo anari munene mao yaritwa ethira kimya kwinda kachie na mano onto kamuteremo iko ikaru nduko taurite na kinya ukinya ndakana chichitia matonero ndu babudhirie makosa ntiwa ithiri makosa kana ni ntobo ya kamutele mokokara pakataira rwe batora rwe kenda weria witia watendera otiwitia kithira kapo na umire Mbaru kana ka turire no ntuko gatomba acha mania ya Mbaru akwira ndu ka wimbuire the Reverend Purity Richard no kare mona to mathithia orobo na ningetwa PHINEAS IMAANA tuketha tuchemana kiaruru kiri murungu embere kendeto cha kana kimubango ya kugukea.